ariko nanone bikavugwa yuko Shaddy Boo yagiye arangwa n'imico yagiye imutandukanya n'abasore bagiye batandukanye. Yaba yarigeze gukundanaho na Meddy. Halo bakunzi ba Gato Media TV, rero twagarutse tubasuhuza aho muherereye hose mu bice byose, haba muri Kigali ndetse n'ahandi hatandukanye. Ngira ngo rero murabizi ko buri gihe iyo tuje tuba tuje n'ubundi kugira ngo tuganire, rero tukaba tubatumiye mu kiganiro kugira ngo nanone muze tugumye twiganirire, dore ko kuganira nababwiye ko ari umuti w'ibibazo byinshi abantu dushobora kuba tugira mu buzima. Ngira ngo rero muri iki gitondo inkuru tuje tubazaniye ni inkuru y'umukobwa mwagiye mwumva kenshi, umukobwa mwagiye bamwe mubona, umukobwa witwa Shaddy Boo. Shaddy Boo rero muri iki gitondo tukaba tubazaniye inkuru tugira ngo tubabwire yuko Shaddy Boo rero ubu ngubu akomeje kuba umugore w'icyamamare, umugore ufite wahize abandi bagore mu bwiza. Ngira ngo rero nk'uko bigaragara uyu mugore amaze kuba umugore uhiga abandi mu bwiza, nk'uko byagaragaye bamugororera cyangwa se bamuha igikombe, ndetse akaba yatsindiye igihembo cya miliyoni 6 kubera ubwiza bwe yifitiye. Ngira ngo nk'uko tubibona kenshi mu nkuru muraza kubibona ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavuga kuri izi nkuru za Shaddy Boo yuko ari umugore wahize abandi bagore mu bwiza. Ngira ngo rero byabaye ngombwa ko muri iki kiganiro yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yagiye agaragaza n'ibintu byinshi bijyanye n'ibibazo bitandukanye by'ibintu byinshi yagiye acamo. Ngira ngo yagiye abazwa nk'uko muri bugende mubibona ku mashusho, yagiye abazwa ibijyanye n'imibereho ye mu buzima bugiye butandukanye. Shaddy Boo rero bigaragara ko ari umugore wagiye akora udushya twinshi, kuko ari umugore wagiye akunda gutembera mu mahanga menshi, agenda akora ibintu bitandukanye, yagiye agira abakunzi batandukanye. Rero aravuga yuko n'ubundi agikomeje guca agahigo, nta na rimwe azigera ahagarika ibyo bikorwa bye byo kuba atembera mu bindi bihugu cyangwa se ibimuvugwaho byinshi, nk'uko mugiye kugenda mubikurikira muri iyi nkuru. Shaddy Boo rero udushya twinshi tumuvugwaho. Shaddy Boo bigaragara ko mu mibereho ye yagiye akundana n'abasore benshi bagiye batandukanye, ariko nanone bikavugwa yuko Shaddy Boo yagiye arangwa n'imico yagiye imutandukanya n'abasore bagiye batandukanye, nk'uko yagiye akundana nabo akagenda arekana n'umwe akundana n'undi. Ngira ngo kugeza ubu ngubu turabibona, biravugwa yuko yakundanye n'umusore umwe witwa Jano wo mu gihugu cya Kenya. Bikanavugwa yuko ndetse ubu ngubu akaba arimo gukundana n'umusore bita Yego. Uyu Yego rero akaba ari umuproducer w'umunyarwanda, bakaba barakundanye bahuriye mu gihugu cya Kenya. Ngira ngo rero Shaddy Boo abazwa mu kiganiro n'ubundi agenda avuga ibintu bigiye bitandukanye by'ibibazo yagiye ahura nabyo mu buzima, ariko ibyinshi akaba ari ibintu byagiye bimuturukaho, atari ibyagiye bituruka ahandi. Ndetse Shaddy Boo ikigaragara nuko kugeza ubu ngubu bigaragara ko yikoma abanyamakuru cyangwa se abantu bagenda bavuga ku buzima bwe, bitewe nuko hari byinshi yagiye akora byagiye bitangaza abantu, ndetse abantu benshi bavuga ko yagiye akora uburaya bukabije, ndetse bakavuga ko yagiye akunda kunywa inzoga cyane, agasinda, akagaragara nabi. Kandi Shaddy Boo yagiye agaragara ku dushya twinshi, nko kwambara imyenda igiye itandukanye, imyenda abantu bagiye bavuga ko iyi myenda yagiye ibura ukozasoni,
ndetse bikavuga ko yagiye asebya igitsina gore mu gihe yagendaga yitwara gutyo mu myambarire. Rero Shaddy Boo byatumye yikoma abagiye bavuga ku buzima bwe bitewe n'uko ibyo yakoraga avuga ko yari abifitiye uburenganzira, ndetse na n'ubu atazigera abihagarika, mu gihe avuga yuko nta kintu abangamiyeho leta, aricyo kibazo yagira aramutse akoze ibintu byaba bibangamiye leta. Ngira ngo rero bakunzi ba Gato Media TV murabyumva yuko hano hanze tuba dufite ibintu byinshi bijyanye n'inkuru nyinshi mushobora kugenda mwumva, cyane ko Shaddy Boo muramuzi ko ari umugore wajya bica bigacika. Ngira ngo ubu ngubu mu kiganiro byavuzwe yuko ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga akoresha, cyane ko byavuzwe kuri TikTok ndetse no kuri Instagram rero bivugwa ko amaze kuzuza abantu miliyoni, ndetse bivugwa ko na TikTok ubu ngubu ashobora kuba ayimereye nabi, ndetse mu mbuga zose bivugwa yuko akunda kuzikoresha. Ariko abazwa mu kiganiro yavuze yuko imbuga mbere yuko azikoresha abanza akareba cyane ibiba bikorerwa kuri izo mbuga kugira ngo abashe kwiga cyane nawe ibyo agomba gukoresha kugira ngo abashe gukurikirwa cyane kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo rero bakunzi ba Gato Media TV n'udukuru twinshi cyane tuboneka kuri uyu mugore. Uyu mugore rero uko bigaragara ni umuntu ufite n'ukuntu yitwara cyane, muraza kubibona mu mashusho yuko ari umuntu ushobora kuba yitwara afite imyitwarire irenze iy'abandi bakobwa dushobora kuba tubona. Ikindi kintu rero cyagaragaye, Muheto yikoma abanyamakuru yavuze yuko abanyamakuru bagiye bibasira ubuzima bwe, kandi avuga yuko ibyo bintu atigeze abikunda na gatoya, ndetse batari bafite n'uburenganzira ku buzima bwe bwo kugira ngo bashobore kuba bamwibasira. Ngira ngo rero ariko icyagaragaye nuko uburyo bw'imbuga nkoranyambaga cyangwa se muri social media, ikibaye cyose abanyamakuru baba bagomba kugitangaza, kubera ko nyine kiba cyabaye kandi kigakorerwa kuri teri, kiba kitakorewe mu bwihisho. Ngira ngo yaje no kuri uyu mukobwa tumaze iminsi tubona cyangwa se twumva ariwe Muheto tumaze iminsi tuvugaho amakuru yuko yaje kuba ayanywa inzoga agasinda, akaza ndetse kugonga ibikorwa remezo. Nyuma y'ibyo ngibyo akaza gufatwa akajyanwa mu butabera. Uwe rero nawe yamuvuzeho cyane avuga ko abanyamakuru ari abagome bagenda bibasira abantu. Avuga yuko Muheto ari abanyamakuru bamutoye kugira ngo abe Miss w'u Rwanda, batagombaga kuba bamwibasira, ahubwo ngo bagombaga kuba bamufata bakamugira inama. Ariko nanone bigaragara ko ibyo bintu n'ubundi aba ari amatakirangoyi, kubera ko ibyaha byose biba byakozwe biba byakorewe ku mugaragaro, cyane n'icyaha leta ijya kubona abanyamakuru bagomba kuba bakibonye mbere kugira ngo nabo bagikoreye inkuru, dore ko aba ari nako kazi kabo kugenda bakurikirana abantu bameze gutyo. Ngira ngo rero ni byinshi cyane Shaddy Boo yaje kuba yakomeza kuvuga, na ndetse ikindi mwamenya kuri Shaddy Boo kugeza ubu ngubu nuko Shaddy Boo ari umumama w'abana babiri. Rero yagiye anabazwa ku bijyanye n'imyitwarire nk'umugore w'abana babiri, ko iyo myitwarire afite ubu ngubu yashoboraga kuba idakwiriye. Ariko Shaddy Boo akomeza avuga ko ari ubuzima bwe, agomba kubutwara uko ashaka, ndetse akabukoramo ibyo ashaka kuko ari we ufite uburenganzira ku buzima bwe. Rero ni ikigaragara cyane nuko Shaddy Boo ubu ngubu ahubwo avuga ko agiye gukora noneho ibirenze iby'abantu bari bamuziho kugeza ubu ngubu. Abajijwe ku musheri wiwe afite ubu ngubu ari we witwa Yego, yavuze yuko uyu musheri we nawe agomba kumenya yuko Shaddy Boo ko yitwara ku buzima bwe adashobora kubuzwa uburenganzira nuko ari sheri wa Yego. Rero avuga ko yamukunze amubona, kandi
azi n'ibyo akora, azi ubuzima bwe bwose, ndetse avuga ko noneho agiye gukora agashya mu byo abantu bari bamuziho, agiye kurenza urugero noneho. Rero bakunzi bacu, inshuti zacu, ngira ngo murabyumva, byagiye bivugwa yuko Shaddy Boo hari imico yagiye agaragaza kenshi igenda itesha agaciro abana b'abakobwa, ndetse ishobora kuba inabajyana mu mico mibi, ariko na n'ubu murabyumva ko imico ye n'ubundi aracyakomeje kumva ko ayihaye agaciro. Abagira icyo bavuga ku buzima bwe ari ukugira ngo bamwibasire gusa, ariko ntago azigera arorera gukora ibiri mu burenganzira bwe. Ngira ngo rero inkuru twari tubafite muri aka kanya kuri iki kiganiro cyangwa se kuri uyu mukobwa witwa Shaddy Boo, ngira ngo reka tube tuyihagarikiye ahangaha. Ngira ngo murabizi ni kenshi cyane tuba twibereye mu biganiro, nta n'ikindi rero n'ubundi ni ukugumya gukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye, inkuru zigiye zitandukanye ziba zicicikana hirya no hino aho tubasha gutembera hose, ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ngira ngo inkuru tubasha kubona yose tubasha kubibagezaho kugira ngo mubashe kuyumva namwe. Ngira ngo hari byinshi cyane mubasha gukura mu nkuru tugenda tubazanira. Rero nkaba nizera ko ari ibintu byiza kugira ngo tugende tubazanira aya makuru yose. Ngira ngo rero twaba tubasezeho, tukongera guhura mu kindi kiganiro gitaha. Ciao ciao.